mun bisa saya tak pate saya ober kelaban saya gelugi. Mun biasa na lagu India mungkin ni ka ober. Ya ibadallahi jiddu rubbada'in la yuraddu. Kan nyaman ki. La yakumul layla illa man lahu azmun wajiddu. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu ja'anil awnu minallah. Dia India ambu lagu si dia ambu galuh tak penting ganteng encak sapa tak penting soki encak sapa mun tak diandi tak ada senyapa mun nyak pesena janda nuroa. Bum 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 bum. Muharram ambu. Mi itu enggak gelas lagi. Bu, pentong ben gelas dikit mi kawan. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda maturani saya kina kimun bini ngandung tak oleh mate bini kula ngandung anak pertama. Kula sing malam aring kesani depor bener lumari pak beda olar kabur kiai. Olar kabur. Tabung bi kula patenna. Ketemu kanca bah ngocak. Cek mate olar bini negaki ngandung. Bi kula jawab, "Iya cek pate olar aja. Mak lek engkok sek pate bi olar aja." Apa jak gelak kok semate dia. Pentong. Pemulai ke. Jauh. Emang gua pikirin. Sorry je. Gua bilang kok pakai olar bahagil dah ibu dia. Gua tepak kering apa kakeknya. Tapi bagi bate lah cender bate rekini solo dan te anak gula rembi gelu mali anak gula rembi jetem dia ucer matongku gula apa keng tang bini ikan dia bina kan nak sengocanya hai roja bate bulan bini dengan dung gula mun soro nyari olar keluar tak nyari olar keng mun masuk gelu